Bugünkü Halmiyonda ulaka aytıluu Jalaka keliptir. Dubai degan at menene. Jalaka bu jana Sultanbay'dın el atları mı? Mirzanıqı. Ha, Mirzanıqı mı? Dubai degan at ekan. Bugün jana Brilliant'da ham chavasizmi? Ha, o'tadi. Canlı uyranchik mi? Uyratamiz. Ha, jangi uyranchik mi? Dubai degan at ekan. Negizi jangi atlarni uyratganda qattiq boshqarib, yaxshi palvonga bersang uyranat o'xshaydi-ku Jalaka bunday. Chetdan kelgan atlarda. Anda yosh bola o'xshashda bular ham. Sekin-sekin uyratish kerak tamam. Az-azdan ba? Dubai bizdin atlar bilan ayirmasi bor ekan usul cho'ng atlarning. Cho'ng atga ko'p bosim jasab qoldi bizda Qirg'izistonda-chi. Bo'y qoldi, ha? Dubai, Dubai degan at ekan. Aydan chiqqan Jalaka bilak. Bu Sultanbay'dın Chechen degan ati. Hozirgi uchurda Ruslan polvon o'ta cho'ng igiliklarga jetib yuradi. To'xtom chaka, bu yoqqa qaratingchi. Chechen degan ati. Mashallah aka. Qaytan, bulda Sultanbay'dın atlari-ku? Ertang 18'de bu o'ta cho'ng uloq berib o'tadi-kan, esa? Janob. 18'i yelga to'y, kirish, 19'i olaman uloq. Alaman uloq. Lexus qo'yilatgan oldi ketdiga. 470 Lexus degan. Bu ot menen jana Xudoyberdi polvon ham o'ta ko'p igiliklarga jetgan, ha? Bugachayin, ha? Hozirgi uchurda Ruslan polvon chog'ib yuradi shulat. Chechen degan ot. Ildiga bir tay. Qaysi polvonga nasib qiladi ekan. Yaman zum oldu da. Durus polvon. Junus polvon. Junus. Maşallah horoz. Sürüldü. At bakkan, at taptagan sayapkerlerge rahmat deydi. Berekeli olsun. Hurmatlı muhtarlar, chetdan o'tirib tomosha qilayotgan insonlar, aloqalaringizlarni joyingizlari, mana olat maydonda ushul darajaga yetkirib, chuqurini tuzib, to'ldirib, mana bunday yaxshi hayot maydon qilib bergan insonga bir duo beraylik. Alloh taolo ömrüngni berekeli qilgan bo'lsin. Ben sog'lig'ingni bekam bo'lsin. Ikki dunyoning baxtliligini Alloh taolo bersin. Polvon, bilegi kuchli polvon deydi. Qaysi polvon da chiqdi? Shunday jiyindan sap chiqqan polvon emas. Ay, tushirib oldi. Eleman polvon ekan edi. Akkula menen edi. Eleman polvon ekan edi, akkula menen. Oluyor bir tay ekan, ha? Eleman qaytib urinib o'tadi, akkula menen. Hozir tushirib qo'ydim. Bölök baybota falan. Nazda var, dikan tavatası ortada direkt. Ulağa gel, kepsizden.
Ha biz Ya ya. uloqdamiz. Kevet o'tsin. Top sal. O'tsin mi? O'tayın deb. Qora olamaydi egizlar. Men ko'rdim. Ya bayış. Gel endi o'tkazayım buradan. Kim turdi orada? Maslahat bo'ldi. Azim aka futbol qachon bo'lyapti? Ulash. Azim aka. Futbol qachon bo'lyapti? Shaqo akamdan yurib, siz bilamizmi? Ulash. Shaqo akamdan yurib, siz bilamizmi? Oo. Bu yerde Meder Palvan keldi. Hoş siktir. Her bir uloqda ortada. Semih Palvan. Hala işsi var. Bayboto'mu kirib ketdi. Bu kadar çok oynuyor. Oho, balvonlar. Bu ne yetiştirlerdi? Kızıp ketdi mi bu yağı? Ne oldu? Çıktı mı? Topaya Aysıl balvon mu lan? Juda saldı ha. Aysıl balvon mu lan? Şimdi milleti yaman saldı ya bu da. Yaman katlı çıktı lan. Katı çıktı. Hiç kim biliyor kaldı ha. Sen telefonu güçlü ögen ha. Ha? Juda tartadı ki. Bana neyle görüp sakladı bunu. Sevmezler baba. Niye gel bir bela kıldı bu? Südiye sevmezler bakın değil mi? Aysıl balvon bu lan? Ne tabi? Bundan aytib turib, mana palvon tashladi da hozir. Tay qayradan qo'yildi, tay. Sudyalar zo'r qarayotadi. Uloq uchun qarash kerak. Mafiya bo'lib, boshi, qo'y. Qo'shoqdan tortma. Bordiq cho'qni. Mayqagan chiqardi aql uloqlarga. Uloqchi bo'lish kerak. Kimda ketdi? Abdurahmon da? Yo'q. Ular bekib o'tirsa. Tartat bekib o'tirasa. Tushib qoldi o'xshatma, jala keltirib turdi.
Kim bu? Ana yaşa kıldırıyor. Kimde ketdi? Sevmez. Ha? Azım. Azim polvonda ketdi. Bir tay. Erkek çolak oldu. Erkek çolak oldu. Sevmez de. Sevmez. Koşakta vuruşu da. Hep oldu böyle. Eleman polvon ko'tardi eleman. Akula men eleman ko'tardi. Eleman saldı. Yok. Katta akula, Ahmadboyning akulasi. Qayerni o'tu? Qayerni o'tu? Olg'a. Oldu. Yerga olma, yalama. Oldu, to'xta. Qochamiz, qadrlasan. Xolos. O'roz boralar bu yerda. Bu yerda sürgün bolalarlardan birinchi. Biz masraf qo'ygan shunday bo'ldi. O'roz. O'rozning kendilarida qodir. O'rozga so'z bermaysin, boya masraf qilganda oqsoqollar bilan jaringda turadi. O'rozga so'z bergan o'roz bir aylantirib kelib, qadirga so'z berib, qadirga borib yerga urab, jo'g'riga torunlarni qo'yadi. Eğer kaçtan çıkarsa inin yerga tushadi. Eğer kaçtan çıkar. Kelde var kelde. Bir tayga, bir serkege salgan balvan. Harekelde, aldayı kumarradan joğor kumarraga bir tayga, bir serkege salgan balvan. Aydarkenden, avuçka verip koymalar. Avuçacağız. Aydarkenden eleman balvan astındağı mingena. Algadan Ahmet Acı'nın Akko degen atı bile bırakı eleman. Bir tayga, bir serkege salın eleman. Dua kıl. Oğlum, Ulakamız qanday maqsadda qo'ygan olsa maqsadga yetmez. O'zimiz bo'lsin. Xotinlarimiz doim yaxshiliklarga nasib qilsin. Doim yaxshiliklarga yetmez. Harekelde. İslam'ın doktoru. Ali Baba. Tanışmaya durun Ali Baba. Bekpolat polvon million demedi Medet Aksaray Adidas. Sizga gelsa. Million. Hazır. Şul tayminin serkege salıptır. Olgadan Ahmet Acı'nın Akkulası bilen. Eleman polvon hazır uşul atmen saldı. Akkulla. Ahmadboyning Akkullasi eleman ha? Eleman hazırkı sorun jönündө söz kılaylıça köz. Jaman 2 jolu 2 aparsa esep kılbay. 3-nчисinde sen alıp bardın. Birinci alıp çıktın hele ha? Birincisi men ana Simovkam ko'tarib qarmoqda. Ana qarab jalg'izchilik tushirdim. Yerga tushgandan keyin bir akam ayollar. Taqo bilan ko'tarilgan soldi. Sujalator tamam. Esep qilib. Oldida taqo bilan ko'tarildi. Azim aka solib ketdi. Taqoni ko'targanlar boshqa. Azim aka solib ketdi. Taqo bilan ko'tarildi deb Azim akaga berdi. Azim aka o'ziga apart tashlab Üçüncüsü de sen taza saldın ha? Negizi şu? Ha, 4-nчисinde degen. Şuga qanday qarayсың эми ушул сужалардын азыр карап аткандыгачы? Негизи сужаларга туура. Бая биринчиден мен жээним
таза кол менен көтөрүп салса, тек менен салдым эле бербей койду. Бербей кой. Онда бирок тай эмес эле башка орун. Бербей койду. Азыр мына сабыр көтөрүп чыкты. Bilmiyorum. Негизи суу жабарысы туура. Муну айтканым элеман. Мынау такада көтөрсөң почти 90% палонга жалга түшөт экен да, 90%. Така менен көтөрүлгөндө бирөө алыш кыйын экен да, колдо көтөргөндө кол каш болуп кетет экен. 50-ге 50 экен да. Такада көтөргөн эми андай колуңда кирип турат да. Кирип турат, а? Акыр Бири кетсе кетет, кетпесе кетпейт. кетпесиз. Мына улактар жөнүндө жана кой, жана кичине кой бер дегендерге кандай карайсың эми? Негизи бул улак палуанды сынамай улакпы дейм да, кыргыздын. Негизи кой бер, али планчага коюлду эле багандай кылып көп жерде ушундай болуп жатат. Негизи буну сен токтотуш керек. Колуңдар мен үмүтүнөн барып атат. Бирөө жаман көрүн кобайын деп азыр эч ким ойлоп кой деп коет да, негизичи. Негизи. Негизи бардык үмүт менен барып атат. Бар да. Анан мына бизде дагы эми палвандарды баягындай кыла баштады, жанагы Урматтайчы. Мына Казакстан, Өзбекстанда өтө чоң акчага чабат экен да, эми бир сезон даже палвандарын даярдап коет экен да. Жакшы инсандарчы. Бизде дагы ошондой силерге болтабы мындай кичине? Жок, бизде андай эме жок. Андай боло элек. Бизде ушу жөн эле. Андай чоң суммага актымды чап дегендер боло элек, а? Бизде тыйканчылык эле бар. Тыйканчылык эле. Күйөрмандарыңа бир жакшы сөзүн айтам дейли ма? Ne diyeceğim, bardağına deniz olur. Şunlar böyle köp olsun, şunlar köpür, bardağına nasipsin. Egil tinç olsun. Ахматбайдын акуласы. Аз тарталбай калдык, Сыймык балбан салды 9 карага. Айдар экендер мәрс деген аргамагы менен. Сыймык! Укпады. Палуан дейт. Кайтты 9 караны ташап, балбан. Бүгүнкү жыйындын эң чоң соорундарын таштап алып. О, койсун коюп экен. Ошо койлор менен шуну бөлүнүп кетти. Не айтты жогору, Топоз айтты. Топоз экен, жадака ортодо жүрөт. Баралянт деген ат менен. Давлат барбы? Чапкыш. Жылып калды. Жылды палвандар дейт. Билеги күчтүүлөр. Калды окшойт, Төлөш дейби? Tost болуп калды чата. Что жалака урунуп калды, жалака. Өзөгө кетти. Охо, палван. Нукту өттү экен. Gol değilse, tribuna kalktı. Судья айтсын. Gol to'xtat. Ne oldu? Esepti, bir topozdu. Gol to'xtat turadi. Qolganimiz qachamiz mına bola. Nima? Adil. Ular Zaynabning do'sti bir aylantirib olib kelib turib, faqat Mana Айдар экенден эң белгилүү палваны Чоро палван экен. Бул жанагы акула экен,
Kim degendin atı dediniz buna? Osmanlı'dan taştan деген hacının аты. Ha, Okunadan Taştan деген hacını. Жаңағамы? Буга канчадан бери олтуруп калдыңыз? Буга çoğalgandan beri de 2-3 yıl akşaptım. 2-3 yıl акпы? Çoraka siz. Özüm çoğalcıdan çoğuna verdim ben oradan. Ha, özüңүз мурда да чапкансызбы? Çoraka siz de будан алдын bir 10 жыл алдын жаза bir жетилген малыңызда чора палван деп укканбыз эми. Биз да канча мынча улактарда көрүп эми азыр. Айдаркен деген эле аксакал палвандардан болуп калдыңыз окшойт. Шында bir өзүңүздү жакшы тааныштырыңчы биздин көрүүчүлөргө ака. Ben özüm şu Ayderken Mıhtımak деген aydan tanırım. Ben 1986 yılında. Etmakçı 10 yıldan beri bak sağ olsun. Nasıl sağ olun da. Şimdi Allah'a şükür. Бул сиз жалгыз эле чабат окшойсуз, а бу? Akam da çoğat. Акаңызды. Alçakma kaldı. Акаңыз ким? Çoğuşan деген. А, жана Раушан палван сиздин акаңызбы? А, белгилүү, а? Бул бүгүн канча болду сорун? Канчанчы сорун? Bir serket ekinin. Ушул акула менен. Айдаркенде негизи палван көп экен да. Ayderken'den ha. Али эмне көп болсо баркы жок дегенде бизде бир эле палваныбыз бар айылдачы. Сиздерде палван көп экен. Чоро деген, акула деген ат менен экен. Бул акула мынан алдыңан бир аттардын бири акула экен. Анын аты дагычы. Экөө окшош экен да. Жақсы ат жануар. 9000 долларга келди дедиңизби? 9.000 dolar. 9000 долларга келиптир. Жакшы аттын негизи баасы да кымбат болот. Эмне деген ийгиликтерге жеттиңиз буга чейин, Чорака? Бул улактын аркасынан. Bir tay oldu. Keçe bir nöl jetmen bir tay oldu. Roşan деген bir tayga таштаган. Жо, буга чейин дагы бир күчтүү ийгиликтерге жеткениңиz болдубу? Көп oldu. Көп болдубу? En çoğu tövbe oldu şey. Төө. Улакта арман деле калбаптыр да анда. Yok, Allah'a şükür. Smet akaytmak için poyuz minne samolet kaldı. Поезд менен самолет калыптыр да? Nasıl çataşlar деген Allah'a şükür. Çok şükür. А. Сол, Ulakta dostluk tuzatı gezdi, nakavur kartı zaten şol kala деген. шол калат да. Эң аксакал палвандардан Айдаркендин Чоро палваны. Ийгилик Чорака анда. Rahmat size daha iyi günler çıktı. Hamsa biliyorum молодец. Rahmat sana da. Рахмат. Minge savun salgan. Aydarken'den Temir Palvan. Aslındağı minge bak Temir. Emil ağağızdı vermeyi degen attı mene de. Gel abi Temir. Bugünkü toyunda kaçıncı salımımda? 3. 4. maşallah. Dua kıldık ha. Çüre ver yapar. Kaç lira sıymak içine de kalonkaga pamuk verip kalar. Boşaltalım işte. Assalamualaikum, to'g'onlar. Barchanızlarga rahmat. To'g'on akangizga ham bir jol to'yimiz qutlug' bo'lsin aka. To'ylarimiz to'yga ulanib, bolalarimiz qirg'iziston kerakli jaraqan polvon bolalardan bo'lsin. Amin. Temir, kaydı cepheleysin, ulan arenadan 20 bin alasın. He? Olsa ulan arena şeye de hazır. Sorunu cetkirgeniga git tokşet kelet, verir. O insan aytkan degeni degen. Kayda alasın. Temir, 20 binde arenadan altırı. Altın kur gelgenden keyin Темир, токточ, жаман каттык чыктың го. ana vakta olanı koyuyoruz. Бүгүн омат жүрдү окшойт Темир. Кайсылат бу? Ana tribuna gelip. Ат кайсылат? Жан Коргондон ким? Эмил аканы Верни? YouTube'dan altı. Айдаркен сила болду го бүгүн, э? Servet Yaşaga. Айдаркен Kançalagan tanımagan balvanlardı tanıdı da deldi. Арена 20 миң сай берди. Темир палванга. Каш туре. Hayrat. Байбото палван салды Адидас менен бир серкеге. Байбото, токточу. Сорун кулукпасын. Каттык чыгып бердиң го, оке? Салва бүгүн биринчисиби? Экинчисиби? Мен Байбото улакчылар тартып алды кетти автоуна. Кайсы палван насипатты?
Kim bu be? Ne palvonda ekan? Abdurasul degandek. Ahmatboyning akulasi ekan. Şirafları arkadaşlar sıra dönüyor diye. Şartalar. Şartalar. Dağı bir öyle. Yerden bir. Tribuna kayda folla. Ahmatboyning akulasi ekan. Tribuna kayda folla. Tribuna kayda. Jarmat! O Jarmat! Jarmat! Abdurasıl. Tribuna kayda. Tribuna kayda. Hayda böyle kayda. Tribuna kayda. Tribuna kayda. Yerga tushdi tushmasini ayt abi. Tribuna kayda. Oldu, 90 liraya oldu. Abdurasıl, kaç durumlar olacak he? Çıkandı sağlığınızlar buna attı. Çıkandı sağlığınızlar buna attı. Çak sağlıklarla çıkandı sağ. Abdurasıl, Abdurasıl. Sen ortada kalısın Abdurasıl. Koydun başından beri kalыс boldasın. Bu yerde kalısın sözündeyim. Ben yerde narazı kılmayalım. Eğer de ruhsat bergen bolsa kalыс sözündeyim de alıp barıp kayra jerge vurup kayrap keleriz gerek bolsa. Abdurasıl öz aynar. Bayadan beri kalыс boldu, keçti, yemi özü dağı çekilmedi. Assalamu alaikum uzakçakından kelgen yollar, hoş geldiniz. Az mı köp mü bugün sorun kılıp şu olacak yalnız bağlarına niyet kılıp elge dinge kısmatkan bağlardan basın deyip halk çoğu vakti toy kılıverdi. Halımızdan kendişince o kanal koyuverdik. Eğer razı bolsanızlar ben rapor merak kılayızda bunlaşmadı de tokatın altını minip geldim. Halasanızlar, halal desenizler, hesap kılınızlar. Yok desenizler, severim. Ne gelirse. O kadar olmadı ağzını attı. Ne oldu? Arkadaşlar. Cihazga düşük kardeş. Alga'dan Ahmet Hacı'nın akulası bugün bir hafta ona sallardır. Bayağı taygada sallar. Abdurasıl. Abdurasıl. Tokta, Abdurasıl. Koyun Abdurasıl, hey. Tokta Abdurasıl. Oldu.
oldu. To'xtag'izlar. Esep. Bo'ldi. 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 Qanday qiladi? Shamollar.